kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tantalos kay matmanen, kat kadaldalos yung lang iti kalman nanang. Awan mat ngamin maararabid ay sunanak ko. Ay nawaw, noon naramidan nyo, aginanang kay kitdi. Jak mat kayat ti agil ilad iti agmalmalo manak ko. Kun may sa, mayat ti agdalos. Santay nga mo, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mat nanang? Santay nga mo, anak ko. Wano? At daman ay mawag kata kayo kapag yan tayo. Amangan kunak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinan da vacation house ti balay. Awan mat kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaw ng dano ko ha. Sapay nalaka kayo matababamban mo kita. Gagangay ti buba kita, anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga asikaswan dagiti bisita sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami karot, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar niyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day, Jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay, diyo pa'y impakpakaam mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamot. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga ron dagiti kakaduam tag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa matkit di. Talaga naasikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay, siyempre, madimot no mabaybay anti-bisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar niyo, tanaasikaso kayo. Ha? Very open ti balay yo. Kan asidag kayo pa iti beach. Ay, madamag kuman ka, anakan. Awan ka diti trabaho. Makitang tangdanak lang, Auntie. Isumat lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito'y lugar me. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, Auntie. Sulitik ita ta makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitadon ti oras ko. Nay, nagadumot tan taginatangyaw, Auntie Marcia. Kapilitan kaanakan Julen. Para kadagiti kabagyan tayo abakasyonista. Kabagyan tayo abakasyonista kunayo, Ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan, Ante. Awan ka nung amin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, siguradaw. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen ado da nga rod kaanakan. Day, adumanan ti asikasyon yaw, Ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin Aison no kwa. Kasurun mo't nga rod ni Aison tikas jay. Kasanumat ngamin, Ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat at tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbang pat ka maggayaman kasinsin Aison. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito yung lugar yo. Sa dino tinagkapamaya, insan. Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwa mo imayan niya. Wen, kasinsin, madamati lang uida. Agasam man, at dabay service yung. Lugan ti kayim ko tayo ta, kasinsin. Pagtrabaho mi taya, ado mo ti oras mo nga bulakbol.
Makitagtagod laeng, no dagayap kasinsin. Yak pa'y ngamin kayat ti agaplay ti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Pudno launay data kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan inton madamdama kasinsin. Da kayo man ang tagluto na anang? Wan, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan nilutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na bisita da ka nga rudanak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida. Kas nakunak itayon. Bisita da, anak ko. San kay to pa'y aparigatin dito'y balay no datatayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo dagita tao. Kabailak pa'y mo't, anak ko. Kabailan nyo, ngamdyak kaya't amabambanog kayo ti kastangay dadyo nanang. Isuta kumamatan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamat bakit kayon. Siyakmat, ada trabaho. Bay amon, anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagturungan da. Isong amudamot ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakakin ka kasinsin Oliver. Anya data kasinsin Aison. Nairuwam ka matan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyon am nawan trabaho. Ay nawaw, when taamok nga open ti balayo iti kaskada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matiti balay. Kabisado matan ti kusina mi kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo matan tagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mo takaasin ni nanang. No siyak, saan kay ang mga sikaso tabi siyak mat iti trabaho? Kaya't mun samat nga gawid kami. Ay nawa, saan akasta kasinsin? Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kung mga sikaswan ti bagbagiyo? Tabakit mat ni nanang? Saan akas idya na pigsapay ang mga sikaso kadag iti bisita na? Di mo pa ila idiretsyo no kaya't mo nga gawid kami. Saan akas ta kasinsin? Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay la kumata, maawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamad. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan dirma, umayak la dumawat iti eko bagyon hadda. Adam kaanakan. Angam ko na man no inton Sabado pa'y nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo dito, isaan aya? Kumaa, ngam nadadalan timod ko, anti. Ay nawaw, apay may. Diyak magustuhan ti pa nagsasaw dahi diyang Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw di na kaya't amapan kami iti ayandan. Anya? Santo pa nga agreklamo na anti Marcia. Isukid din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo mati bagbagiyo Unanakit din. Nangag ka din ni Marcia, ti kasta pa nagsasao ti anak na? Diyak amonte. Ngam agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado asa una. Natural, asikasunda kayo bisita kayo nga raw. Narigat agsasaw, anti Erma. Ne, apay akas jay ti post ni kasinsin Oliver, kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apay yan kasinsin? Adda ka di yung nagkinaawatan? Imbagak laeng mat, ano mabalingkat isuda mat ng tagluto iti kalenda, ta open ti balay, ngam kastakid din ti asar na kanya. Anya? Day tagluto, kinaginaw kuma iti nangananda, no iso ti maramid da. Amuna mo't abakitin ni nanang. Wan nga rod kanayon mat adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa'y kat mapan iti makalawas. Wan nga rod, kasla balay na matlangin ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awawid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan makarik na. Pudno launay kasinsin, isupay kitya pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini kasinsin nyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Ante Erma? Pinagsasawan na dagiti bakasyonista.
Ay, dayjay ka day. Madi, mantikas di nga naramid na. Imbis nga si kasuan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mo't siguro bakit matan ni Auntie Marcia? Kabaalan pa'y mo ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan ngamin aban-banugan ni Aison ni Auntie Marcia? Iso siguro mo't aakas jay tinaisawang na, tadi na kayat amabannog ti inana. Wan ang bisita nga ro da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da ka nga raw. Ay na ante, amuyo mo't akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mo't nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti kasinsin mo si Kajulen. Ti bisita kat rumbang laang ama asikasaw. Wan, pudno day ta, ngam case-to-case basis mo't ante. Nakapsutan ni Auntie Marcia. Ni mo't kasinsin Aison, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay na ante, saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakat kan lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid Nang runa pa'y, no manungal daw mo't makiturog tayo iti balay da. Anya ti may baga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya kasinseng. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan adiyo kanumot ngamin asikasuan dagiti bakasyonista abisita yo. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di tabalay ti pagdagdagusan dan o may dagbakasyon di ti lugar tayo. Amok day ta kasinseng. Kanayon nga asikasun ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang mata nagsawa kitikas jay. Tabakatan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver di ti lugar tayo. Ang sisinukat dagiti awid na dito Hay na nakunampay kasinseng. Day tamot ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly kasinseng. Oo na yun, Auntie Irma. No dakas kami, apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, agbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaan ka ni Auntie Irma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat makiturog ije balay da. bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison kasinsin Irma. Dakas mo nga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayo. Tika di saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan kasinseng. Bisita nga ro da Oliver. Natural, asikasyon nyo ida. Imbagalaang ti anak ko nga agluto da, kan aginaw da kasinseng. Isuda bisita? Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adam trabaho na. Awan dakas nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ta agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapan nyo, Auntie Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo dito'y balay. Asino dagita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Ante. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Ante. Kaano lang nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Wala tawan mo't mararami di jayan mi, Ante. Di mi mo't kat mapan ijayan da Auntie Marcia. Tamangan no adda ni Aison ni Jay kat makangeg kami manan. Masansan ti pa nagbakasyon nyo dito lugar mi Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Ante. Mabalin ti makiturog dito'y balayaw. Ay kwa. Wanan ada kayo matan dito'y. Agyaman aklauna, Ante. Nakitak da Oliver iti ayan da Antim Irma itay. Anyat ko na yun, nanang. Adda manan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasong man day ta. bakasyonista mo nga ro ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyon nan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana adito'y balay tinagturungan da.
Ha? Takaasi kay manan amang ipaay ka dagiti masapsapul da. Sakit ada trabaho kita. No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan tabakit kayo nanang. At da kanumad da kasinsin Oliver di taayan da anti Erma kasinsin Jolene. Wen kasinsin, idi pa'y kalman nga dada dita. Binulan ti panagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan ti aramiden na. San pa siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado day ta kasinsin. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Erma ti ayanda, tapno mapadasan mat ani ante. Ay nawaw, tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin. Sige, agpatuloy ako kasinsin. At dapat nga trabaho kita. Sige kasinsin, agan annad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Ante Erma, aglangoy kami manen ita. Manan? Ay naw, at dadakas, ante? Ay kwa. Awan mo kiday. Ngamnadlaw ko akasla saan kay ama umang aglanglangoy. Wen tawan mo't bits ijayan mi, ante. Kaano nga agawid kayo ngay? Depende ano anya ti ibaga dagiti kakadua, ante. Kasta aya. O sige, ante. Inakon, tanay. Pinanawan dakmatan dagiti kakadua. Ada pa'y lakom apuset ka anakan Julain. Adda pa'y mat ante. Ika naman iti 2 kilo laang. Ay nawaw, apay nga yakas ta ti itsuraan nyo ante. Ay, masiksikuranak na yan kaanakan. Itian niya ante. Kasanaw, katsan mga binan nga agawid da Oliver. No kasta, adda pa'y laang di tabalayaw ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasun nyo ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabannog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikot no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison ante. Maawatan nyo no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver idi napanabulat. Mabambannog akon, Oliver. Nabannog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan yung dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, ante. Ada papanak ita, malumtaw ti panagawid ka. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton 12:00. Okay, ante. Aramiden niyo ti imbagak. Jak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, ante. Saan adakais no agbakasyon kayo dito'y lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan ditaw eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imbayak tagis tambayak pa'y man ditaw eh. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsin Irma. Naan-ano ka? Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista akaanakanta. Da Oliver ka di kasinsen. Wain, adada nga rod ije balay. Idi pa'y may sangal daw asim mangpudda. Wain, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslawang metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kitin no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti agindaw. Kasta mo tinapadasak idi kasinsin. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti daran ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita kat masikaso. Ngam na aglablabas da, masapol nga agsautay ho. Saan adakas ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo mo't tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, ante Erma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Pagam di kayo madalagan, ante. Tanalpasin. Naginaw kami. Ay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami matlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan.
Maawatan na kami kumangantiyaw. Nang runakit babakit kami matan. Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan ante. Mawatak ti kayat yung ibaga. Di ka matanagan. Inton sumaron nung agbakasyon kami. Aramiden mi ti kayat yo. Iti kasta, awan ririyo, ante. Agyaman ak launay akaanakan. Agyaman ak tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat. Kang runaan iti amin, agdalat ta kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan aramidom ita, sa nila kay. Apay ko ma, Wilma bakit? Aday paramid mo? Ipabunag ko man dagiti bato iti talon. Bato? Un, dagiti bato iti talon ni Nana Susing. Ay nawo. Apay nga ipabunag mo kanyak. Kat inurnong da nga ruday jay ta ikabiti da kalumait. Nalpas mo tan. Nakabiti mo ti bagbaga na nga ipakabiti na idi. Panagkuna kat saan dan akasapulan dagijay abato. Ay nawaw. Di ka man agar-aramid si ka, Wilma. Iberbiro ko mo man ti gumurahan ti kalugaran tayo ken ka. Na, para batulaang. Nagado abato tita. Day ta inurnong da pa yung laang may ti paginteresam. Mapanmukit di bunagan, tada pangusarak kadagijay abat bato. Sana nga agtatakaw bakit? Iti anya aga po abunagag day jay. Kat inurnong da na nasusing day jay ta adda ka nung pangusaranda. Nakasadsadot kalaki di mo tan. Di mo ammo ti may baon. Nagado abato ija karayan. Ammo nga adayo ti karayan. Kasla di ka agpampanunot mo't si kasani. Ay nawaw, anya ti aramidam, Wilma? Ni, adda ka matgayam di tanana susing. Apa nga isaksakom dagita abataw? Alaak man tadda pangusarak. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mit inurnong mit timapan mo bunagan. An-anwen nyo kumamo dagito'y abato ke nalpas mo tanti impatrabaho yang. Ada pay pangusaran mi kadagita abataw. Isungarod mo't nga impabunag ko. Na, agraman ba to? Iimot mo pa inana? Kukwa maya. Saan ko ako kwa? Ngamda kami tinangurnong kadagita. Oho, di ka man dita na nasusing. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, kunaknay. Saan man aday takin na imot mo ti ipang pangrunam si ka na nasusing. Si kaki di di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbanugan. Agraraman kamay. Isuglim dagita abataw. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mat inornong mitimapan mo alaan. Makabanog mo ti kastoy. Anong dagita abato aya, Wilma? Kasla di mo makitkita ti marmargaing nga arubayan. Nangalaam nga rod kadagita abato. Di talaang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inalam ti bato nga inurnong da na nasusing. Isungag pa iso. Nalpas mo tantim pakabiti da. An-anwan da kumangay tinabati abato. Inbo nagdamot da ita. Iso adi mo kumapaginteresan. Ay nasani, saan da ako kwa dagito'y abato. Iso amabalin nga rod nga alaak. Wen, saan da ako kwa? Ngam agbain ka mata.
isuda tinang ibunag ka dagi jay abato. Inurnong da, tadda pangusaran da, iso at di mo nga takawan. Ha? Agraman ba to asaan damot ako kwa? Iyimot dapay? Kasta nga ti kayat mo, agnamnam ay kalaan. Nagado abato dita. No apay mo't ngamin adagiti inurnong da laang ti mapan mo alaan. Inton kwan, daytan to ti saan nyo pagkikinawatan. Nagpakada ni Wilma king ka, Mari Suseng? Nagpakada. Anya kumati ipakada na kanyak tunyaw, kapsat. Nalabasak itay, kat madama abumbunagan na dagiti bato nga inurnong yaw. Anya, intuloy na nga raw. Wan mat, kunak ano nagpakada king ka? Ay nawaw. Imbagak mo't adi na kutkutsin dagi jay. Tada pa'y pangusaran bay. Ay awanan dandan ni maibunag na aminan. Talaga dayta kalugaran. Nairwam nga agnamnam ay. Nagadu abato dita. Dayta pa'y laang mo't inurnong miti alaan na. Talaga mo't Kasaritam, tapno saan nga agruam dahil di babae. Ay wang, talagang agsarita kamay. Saan man asyak ti pangar-aramidan na iti kasta? Ni Nana Susing matjelim mabas, tatang. Isong agpay sa Marta anak ko. Anya nga ginangag ko pagsarsaritaan nyo. Kasla bato matjay bagbagana. Dagiti bato nga inurnong dananam asuseng. Apay dagiti bato, tatang. Alalaan ni Wilma, kat saan mo't nga rod nagpakada. Ay nawaw, adumot ti bato ijay karayan no kayat da. Siyempre, di na kayat ti mapan ijay ta adayaw. Ti kayat nakit agnam ay laang. Ay, saan mat anasaya at ti kastaa? Isukit din ti agnumar iti nagbanugan ti pada na atao. Dahil nga rod anak ko. Di na pa'y ko na nga ipakada na nga umuna. Basta alaan na latabat. Hay, anyan ti kasta kalugaran. Sakit ti ulo, tatang. Nairwam ang mga ala iti saan na matakukwa. Arig nan ti agtaktakaw no kasta. Nagalas nga rod nga arameg. No kasanumot ti kinasingput nila kay na. Isumot ti kinatangsit na. Ni bakit mo nga'y, sanay, Awan ni Wilma dito'y balay ita, Nana Susing. Apay ka de. adala ko man napatang nga ibagakang kuwana. Anya da ita, Nana Susing. Kaya't ko ang makasarita. Tawan babain na anangala iti bato nga inurnong may. Ay, wen. Siya kung tagdawat iti dispensar iti narabid ni bakit ko, Nana. Kinasaritak mo't ide, adi nakutkutsun dagi di abato. Ngam no apay mo't anatangken ti ulo na. Ibagam tayo subli na dagi ti inalala na. Kanayon mo't abagbagak, Nana. Ngam kasjay mo't anarikat akasarsarita. Ang di kay madanagan, kasaritak manen ti asawak. Wan man, nagalas ti kasdi nga aramid ti may sa babae. Di mo't agbaing. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay nawaw. Isublim ka no dagita abato si ka Wilma. Ay nawam, asino tinang ibaga nga isublik? Ni Nana Susing Imbay dito'y balay itay, kat kinasarita na. Uray anya pa'y aramiden na, saan ko nga isubli dagita abato, period. Anya, Saan namot aginatang dagita abato ka? nalabos mo't ti kasta kinatangsit mo. Ha? Anya ko maitakan ka? Bakbakatan ka, ngam nagalas ti aramid mo. Agbaing ka kumamot Awan dakas nga aramida kanya. No awan dagas nga aramidam, saan nga agriri ni Nana Susing? Wano, kayat mo ti may ipabarangay. Uray ipabarangay dak, awan bidang ko. Talaga natangsit ka, bakit? Amaw si kasane. Talaga akong trabida ka itibiyag ko. Ha? Di naklangaro din tultulungan. Nagadupay laang ay bagbagam. Maminsan pa'y ngagsao ka. Makitam. Saan asyak ti kalkalabanang kuraktuman? Addaken ka da ita. Ngam numauma dagiti kalugaran tayo ti kasta nga ugalim. Kat adda aramidan daken ka, makaamu ka matag. Kumusta nga'y Nana Susing? Insublimat lang ka din ni Wilma dagiti bato? Saan nga ron nakong? Manula apiraso ti nagbati ijay. Awanan ti kunak nga ikabitik iti malikudan ti balay may. Di yukit diin pa barangay, Nana. Impabarangay ko, ngumawang mo nga agpakita. Ay, saus. Kabutang na malagayam ti sumangaw. Nairwam kit din ay ti kastang aramid na. Nakapuspus ko launay ti panagruprupa na.
Siyak lang ti pangaramidan na iti kasta. Talaga ang makangag kanyak, nana. Ay uray siya, maminsan pa nga aramidin na tikas jay. Maminsan pa. Ay nawaw, anya nga iti aramidan nyo, nana. No di nakabutang ti maipabarangay, siya kon timangted iti pagnakman na. Ay tapno agnakam. Marmarwam ti karuba kasta ti galad na. Oh, makitam sa nilakay. Ay nawa, tiyan niya man ay. Awanin, nagulimakan dayjay anana susing. Kahit, anya kumaita. Ay naawan matlaangan maaramidan na lakay. Sama, ang mga nagululimag, nga madamot kami sa bali a plano na dita. Dayjay pa'y tikunam. Kanayon mo alaglagi pa yun. Nga oray kasanupay ti kinasingpot ti may sa tao, numapunuan da ita. Sigurado adi mo magustuhan ti aramidan na ken ka. Amo ka, kasken ka mo laang dagita akalugaran. Na. Nagpatinggada laang iti sao. Ipagarup da siguro, akabuteng ko ida. Hay, nagdagsan laki di matan da ito abi nagkat ko. Ni. Kayo mo't da kita. Ay nawaw, kayo mangamin. Nangayo tawan matan pagsungrod tayo. Nangalaam mo't kada kita akayo. At damot kinayok idikalman. Adda ngam kurang dayjay. Kurang. Wan mo, doa nga aldaw laang kat maibusan day ta. Agore ka. Pamilyar kanyak da gito'y akayo Anyat kayat mo asawan. Ay. Di ka man nag-aramid si Kawilma. Nangalaam ka da kita akayo. Di talaang lakay. Dagitin samot impusti ni Tata Tonyo iti garden na. Isungag paiso. Inala ko na, tawan mo't na imula iti garden na. Talaga mo ta. Di ka pa'y agyaman, tadain sangput ko. Wala. Ngam asino tinangibagakin ka akaywam ti pusti ti garden da. Sigurado amulaan da pa'y dayjay. Kano mano abulanin nga awan imula dayjay. Kaputasan da pa'y nagmula. Takaawam ti pusti da. Ay nalakay, saan mo't laangan ang mausar da kita? Pagsungrod laangan da kita. Ay na. Talaga amang ibabayin ka. Uray sandang agmula. Awan karbangam amang ala ka da kita. Anya nga tati imulak iti daga nga inabangam Marta anak kaw. Da kayo man, tatang. Anya ti kayat yu aya nga imula. Nateng ko ma. At dapay mo ti pusti day. Mabalin pa'y day day, tawan pa'y makatawan na. Kasapulam ti kwarta, tatang. At damot kindi kwartak dito, oy anak ko. At day gatang ko iti imulak. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta, tatang. Tulungan nak lang agpanuno. Anya nga tati mayat ama imulay day. Da kayo man, tatang. Kay kabisado yo nga aywanan, tapno amuyo ti aramidan yo. Sa bagay, adda puntom anak ko. Kansakbay nga agdesisyon kayo, kitaan nyo pa'y no natibker dagiti puste, kan no mabalin pa'y ang mausaryo. Natibker pa'y dagijay anak ko. Awan pa'y makatawan. Kitaan nyo atatang, di una iti agbannog. Uy, mapankuntuman pa siya rin ti garden ko. Kalpasan ti panangan ta. Anyamot tinda kita akalugaran. Apay manan tatang, Awadan, kinayo damat gayam ti puste ti garden ko. ay nawaw. Asus, sagparikutak din wanya ti imulak. Asino mat ngay nga tatinangala iti puste iti garden nyo, tatang. Dita ti jak amo anak ko. Agimbestiga akmampay. Aywan agimbistiga kayo, tatang. Agimbistiga kayo, tano asino man ti awanan bain anangayo iti puste. Ibagayo, tasukatan na, tatang. Kasta talaga taramidag. Naglalaingan nga dagita sa tao. Agraman puste ti garden. Kay wunda kiday. Kalukwan man. Italaang manan ang nakita ka dito garden mo kapsat tunyaw. Una, ta italaang manan anak awaya kabsat. Anya nga iti imulam kapsat. Gakpay garod amo kabsat. Agparikutak ta kinayo damutan ti postay. Aywan. Adumat ti pusti dito'y ide. Adong agpaisaw. Tay sumati nararamid ko iday. Ngumday.
sa balimutan tinagnumar. Asino ngay nga damot tinangaramid iti kasta? Ay, kapsat, amangan ko naknuad na naranaam. Awan mo't, nunyok akalugaran tayo ngay, di mo nakasarita. Saan pa yung araw? Kasarita am kapsat, ang mga nuada nakita na. Ada mo di ta kalapaw na. Saan nga taabisay? Saan mo siguro? Mapan ka iti kalapaw na, tada kayo ti agsarita. Huwag man ngagpaysaw. Kunak tumag, adang agpayso dito'y balayaw dagiti poste ti garden ko. Nay, si Kamon Gayam, tataton nyo. Imbayak ta kayat ko ang makasarita ni bakit mo. Aday ti kusina, tata. Madama ti panagkape na. Ibaga man tarumwar pa'y lang. Pagsaritaan may dagiti poste at tinakaw na. Sumrag ka pa'y atata, tada kayo tagsarita. Awan ngamin amok dita. Mabusurak na unay, tiday tang asawam sanay. Mawatan kayo, tata. Oras siya. Mababainak mo din iti kastang aramiden ti asawa. Ngam no agsaw, wano kontrayak ngamin ti aramiden na. Kat makaungot ka niya. Talaga kawalan baen. Sukatan na lagi ti poste a kinayo na. Ay baklabit, iti kasta kad makapagsarita kayo. Isumot ti makamungag palawag, tay sumot ti adatraso na, tata. Asino tinangibagaking ka, amangayo ka iti garden ko? Ay nawaw, usarin nyo pa'y laang dagijay aposte ay tata. Siyempre isungaro na pinustyak tada imulak. Nabayag mo tan adi yung minulmulaan. Kun may saanan anatibker dagijay aposte. Pag sungrod laangan dagijay, iso nga inalak. Ay, san asyak ti pangipakpakatam iti kasta nga ugalim? Ay na, daan nga rudin dagijay, tataton nyo. Daan ba't nga ibagbagam? Kitnoan pa'y makatawan dagi di apostay. Sukatam tumanin, ano agmula ka? Ay, nawaw. Nalaka nga raw. Manulaang matinalak ijay ngay. Kitno dandan ni maibusan. Sukatam dagi tinalalam Ay nawaw, apay asyak ngay. Si kaata nagturag kamot ngamin ang mga ayo iti saan mo mo't ako kwa. Sukatam dagi daya. No di mo aramidan ti kayat kao. Saan laang adimandat aramidak kang ka. Nangag mo ka day. Anya ti plano ngay? Kaano nga isublim na gitapos te? Kano na isungrudan ti daddo malakay. Ay nawo, parikot mo matinday ta Anya, Di kag patulong kanyak ta desisyon mo matinangarami iti kasta. No day bagbagak iti kat apanak. Siyak akanayon ti pagsasawam. Anya nga ita. dayjay ti ipasukat da kanya. Daan apuste. Makamu ka. Parikot mo matinday ta. Apay ngamin akaywam ti poste ti garden ngay. Kat awan mo't ngamin na imula ijay ide. Ay, pangaasim. Isublem. Tapno malpasin ti saritaan. Minulaan daman kan saan. No ammom asaan mo ang nagbannugan. Di mo matpaginteresan Oho, nagsasao ka. Kasla di ka nairano da. Anay ko. Apay nagtibag ka ngay. Wan atap nagtalnakan. Nagadulakit ding ipagbagam dita. Aramidam ti maiparbang. No di mo kaya ti matibab manen. Makauma ka. Anya. Sana siyak ti pagpungpung tutam ha. Tano maumakin ka. Saan la ti bab ti maramanam kanya kulak tumat. Nabayagan ang nagululima ka. Kumusta ngay Marta? Sinukatan ni Wilma ti postiritatang mo akinayo na? Wan, nana. Adamot tinangdanan na akabagyan da. Ay kat nasaya at ano kasta? Damag kaw, kat tinibab ka no nila kayo na. Ay, wan, nana. Isumat ti istorya ang ngagkaw. Nakababa inti kasta. Naumamot siguron ani manong sanay. Hay, ure asino mo't maibus ti pasensya no kasta ti asawa. Pudno launay, nana. Nasingpet ni manong sanay. Mairamraman lang iti kalukwan ni bakit na. Nasaya at Mike ta sinukatam ti pusti ni Tunyaw. Anya ngay ko matibibiyang muna na susing. Madingamin ti arami da kasjay. No saan mo ako kwa? Di mo matalaan Ay, agtal na ka man dita si ka na nasusing. Agbalbaliw kan Wilma. Di ka agbalin nga agtatakaw. Kunamutlan asino ka ngagsasao abakot. Di nakman pagsasawan akasta kunak. Tadamot atrasong kanyak. Anya, Kaya't mau tatibabang kamay
Pagsaya atam lang arudan ti maibagbagakeng ka. Ay, nawaw. Agsingsingput ka, tabaket kan. Di ka mabain, iti kastangar aramidam. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay, husto na nasusing. Agsardan kan. Sino kata lang arudan ti puste? Nagadupay lang ay bagbagam dita. Agsingsingput ka nga minan, Wilma. Nakababain ti matibab iti kasta nga edad kunak tumay. Ay gayam, isarunom asukatan dagiti bataw at tinakaw mo iti talon may. Anya? Inton sumaruno nga main, di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbannugan. Di mo alaan ti saan mo akukwa. Ay, nawaw! Di mo pagintirisan ti saan mo met ang nagbannugan. Kang runaan iti amin, di mo alaan ti saan mo met akukwa. Di ka agbalin ariribok iti padam a tao. Agbalin kakit di anasaya at apagayam kadagiti kaarubam. Tapno awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, mero anak ka. Gatangam ti ripulyo ni Henry. Wala nang. 3 pesos ti may sa kilaw. Ta 3 pesos matripulyo iji trading center. Ay, nawaw. Apay agatangam ka nalakalangarudan ti ripulyo ita. At da planok na nang. Na, anyaman day taaplano mun, aya. Ag-ahente akman mait. Gatangag iti 3 pesos per kilo ti repolyo ni Henry. Tailakok mat iti sabali a lugar. Anya? Lumailakok iti nangingina, dadamot galan siyak nanang. Unang magastusan kamot iti krudo. Ato ti repolyo amalahon ti lugan ko nanang. Sulit ti gastos iti krudo. Mala, agdaken ka dayta. Ipatas ko mamatag baling ahente tinatang. May mayatin da ito. Sa anak nga gastos kung sa anak amabanog ngagmula. Subtrix man, Camila. Tidakkel ka diwin, no? Wayne, 1.5 royal. May salaang. Mabitlaang ta mga laak. Ay, gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Ay naman, anya tinadamag mo aya? Gatangam kanu matiripulyo ni Henry. Ha? Aywan, gatangag ngagpaiso. Abay ka de. Awang makide, nadamag ko laan. Gatangag, tayo sumutla ang analakay y trading center. An-anwam mati ado aripulyo. Basta da pang usara, ah? Anya? Nagadulagi da sa ludsod mo. Mudtoy gid din ti subdrinks agat gatangag. Ada kami nanang. Ti kasinsin mo nga'y akadwam anaglakaw. Nagawid na ata ginanakan no. Si Kangay, agkapi ka unaw. Ay, saan pa nana? Nabanlugak pa yun. Nagmerinda kami ngamin, sakbay nagawid kami. Okay. Kat kumusta nga'y ti panaglako yu iti ripulyaw. Nasayat la tama nanang. Nagatang kadimot laang. Ay nawaw, siyempre siyak pa, iti ko na ayo. Manungay ti ganan siyam. Secret nanang. Saan ko nga ibagbaga ka na kayo? Kitain nyo ta amangan numailawan kayo amang istorya kadagiti kalugaran tayo. Sikreto laing ti maipapan iti ripulyo nga inlakok iti sabali a lugar, nanang. Apay nga isekretom, kat saan mo't adakas ti inaramid mo. Narigatan.
Ang mga no aramidon damot ti diskarte. No kasta nga ti mapasama. Siyak ti maawanan, nanang. Anya? Nang ipanan ni Miro iti adu aripulyo a ginatang na, Nana Albina? Inla ko da iti sa bali a lugar na kong. Ah, kasta gayam. Apay ang nasaludsod mo na kong. Wan ta idi nagsaludsudak kang kuana kat di namat ibaga ti pudno. Jak amo nga ahente maggaya man ti anak yo. Dakkel siguro ti ganansya na nana. Sinaludsod ko nga road, ngam di namat ibaga numano. Manuti panangila ko ni Henry kang kuana aya. Jak matlaan mo na kong. Taisik-sikrito na mga road. Dakkel siguro, iso adi na kayat nga ibaga. Siguro Ay gumatangak man kit din akong. Anyat gatangam nana. May sakilo abangos. Ay, naibuson ti bangus nana. Tilapia laangan ti adda. Mala, day tatilapya latan na ko. Asino di kinasaritam iti cellphone mo, Fidel? May isang opisyal di syudad bakit? Ay nawaw, opisyal ko nam. Well, nagsaritaan mi nga ilakok dagiti oversize aripulyo tayaw. Isupay man mat. Mabalin mo kano tagla ko ijay? Adda pagparadaam no bilang? Adda bakit? Isupay mo't ti maurnong Sigurado analakamot laang iti trading center. Saan pa ikit di asigurado ano gatangan daday ta aripulyo? Day tangaron bakit? Isupay ko man agsubli ti daddo mga gastos tayo. Ayun dakkel mat ti gastos tayo kadagita aripulyo. Saan mat ngaminan ang umina ti presyo? Iso nga ibirok tayo bakit? Aramidon tayo mama ti diskarte ti daddo mga gardinero. Tapno mailako tayo ti apit tayo. No kasta, itulod yu di syudad, Fidel? Wan manang Camila. Ipadas mi man nga ilako ijay. Ay wan barang magatang. Wan manang. Nadamag pumat aginatang ni Miro a kalugaran tayo ti ripulyo ni Henry di na minsan. Wan. Ngam nalaka ka no manang. Mano-kano nga ti pinangbayad na. 3 pesos per kilo ka no. Ay nawaw, nalaka mo gayam ano kasta. Wan nga ron manang. Ngam no choice ni Henry. Kasapulan na kanumot ti kwarta. Iso kayo nilako naman. Mano ti ripulyo iti trading center itaaya. 3 to 5 pesos samat. Ay, nalaka pay laang. May mayat nga agpayso no ipadas yung agisursor. Mapanmat ti oras yo, ngam at least, mailako yung itinangin a presyo. Wan manang. Ipadas mi nga ilako iti 15 pesos per kilo. Pagipanan ka numot da Fidel iti ripulyo da. Ilako da kano iji syudad. Anya? Isumat ti kunada. Adda parikot? Awan magkide. Nadamag ko lang. Si Kangay, kumusta ti ginatang mo aripulyo ni Henry? Nagatang ka di mo laang? Ne, kasano anaamuam ti maipapaniti day tabanag? Kada nang ibaga kanyak Dakkel ka di mo laang ti ganansiyam. Secret. Apay ko mga ibagaken kangay. Jak amo nga ahente ka maggaya man ita. Saan man na dito ti pagsaritaan ta? Ammom Camila, imayak dito itapno gumatang. Saan atapno makimaritis ken ka? Pudnugayan tinaibagan ni Camila kanya. Ay nawaw, anya timbaga ni Camila ken kaaya. Napaninla ko da Fidel ti ripulyo da iti syudad. Ay kat nasaya at ano na panunot damot ti kasta. Wala. Ngam kasano ang umina ti ripulyo no ilako damot iti 15 pesos per kilo ti ripulyo da. Nalaka ka nung arod iti trading center. Una, ngam iti kastangar aramiden da at adda alumakaman ti ripulyo. Adda alumaka nga ibagbagam. Mayat kit diti kasday nga inaramid da. Una, ngam Ay na, di mo man amun ti tangtang abam. Agin lalaing ka man ako nakon. Ti kayat mula ang ngamin, kat sika ti pangilakwanda, tapno adda maganan siyam, iso akasta ka. Italaang manin asinong batam ti awag ko, Fidel Lakay. wan ata makumikom kami mo dito, bakit? Ado ti buyers yo? Sakto lang, bakit? Kat, kumusta ngay? Naibus ka dimot laang ti repulyo alako yo? Saan pa'y nga raw? At dapay na batay. At damot nga minagilaklako ita si Dugmay.
O sige, ipost ko manin iti Facebook, tabarang ado ti makakita. Wan man bakit? I-share post mo kadag iti groups. Tabarang ado ti makakita at agad itaw. Okay lakay. Mangan kayo matandita anyat orasan. Wan, nalpasan ni tayo pa Okay, agpakadak nga rudan, tadapay aramidak. Baliwak to ti umawang. At tuyan ti sabon agat-gatanga, Mari Gladys. Agyaman ak unay, Mari Camila. Ay, gayam. Kumusta nga iti panaglako dala kay mo iti Repolyo iti syudad? Adda kanupay na bati, Mare. Ay, nawaw. Adupay? Mare, addamot kanu ngamin agilaklako iti Repolyo iti asidagda. Ay, day tala nga agpayson o agigiddan da. Nga rod. Ang barang mapaibos dati lako da Syudad mo tinapananda. Adu ti tao ijay. Barang amare, isupay manen apagpuunan mi ti maurnong abayag ti Repolyo nga inlako da. Kumusta nga Gladys? Ha? Nagawid ang dalakay mo? Wano dadapay di syudad? Addada pa'y ijay. Saan pa'y ngamin anaibos ti Repolyo nga ilaklako da? Ay, nawaw. As ino nga min tinangibaga amang isursur da ijay. Anyat kayat mo asawan, Miro. No inla ko dalat takuman iti trading center di naibos ko man. Ay nawaw, nababangarod ti presyo ti Repolyo iti trading center. Karkaro abo mabati presyo no ila ko da iti 15 pesos per kilo kadag iti tattao. Dakkel mo ti gastos mi, iso nga ibirok mi mat Kan may isa, adamot laang mayat nga epekto ti inaramid dalakay ko. Win-win solution mat laang tamaila ko mi iti 15 pesos ti Repolyo mi. Dagitimat consumers saan da amang inaan unay. Wana, ngam karkaro nga rod abo mabati presyo no kasta taramidan yaw. Kasano ko maabuma ba? Kat sigud mo tin analaka ti Repolyo kadagiti trading center. Da kami mo't farmers ti kaasi. Wana, ngam... Ay na, di mo ammo ti tangtang abom. Karkaro alumakamot nga bagbagam. Mayat kit di ano adda mang isursur iti apit da. Tapno saan a Repolyo ti ado iti trading center. Tano ado ti Repolyo iti trading center. Adda abumaba ti presyo. Nakarmada nanang. Nakarmamot nga ibagbagam si Camiro. Da Fidel Napanda nang ila ko iti Repolyo da iti syudad. Ket aging gaita, saan pa'y anagatang tilako da. Na, Di dakit di ngamin ila ko iti trading center. ay na di ka makauawat mo't si Camiro. Nalaka nga rod ti Repolyo iti trading center. Iso nga inpadas dati nang isursor. Na, No anyaman ti desisyon da. Awanan bibiyang mo dita. Apay anagado ti bagbagam kat pinadas mo mo't tinagilako iti Repolyo iti sabali a lugar. Kat oray di mo ibaga. Amuklatan nga daganan siya. Nagawid kay matlaangan lakay. Pagyamanan iti Diyos, ta naibos tila ako mi Repolyo, bakit? Nga rod, isupay tinaurnong. Undayam, nabasam ti comment ni Miro iti post mo? Nabasak lakay. Kinasarita nakpay iti personal. Apay kanumata kasi ti bagbaga da tao. Un ata semi-ahente mat gayam da dya tao. Semi-ahente. Un, malagip mo ti Repolyo ni Henry aginatang na iti 3 pesos. Huwan bakit? Apay aya. Inla ko na kanumagayam iti 20 pesos per kilo iti sabali a lugar. No kasta. Dakkel ti garansya na. Un, dakkel nga agpayso. Ngam no apay akas di ti ikom-comment na iti post ko. Iti kasta nga rarami din yaw. Kat karakaro alumaka ti presyo, ti Repolyo. Kunana pa ya. Un ata may samot nga aginlalaing. Sumanaungam di na mga rod amo ti tangtang abon na. Ti kayat na siguro, kat iso ti pangilakwan tayo tapno addaganan siya na. Damag ko kat nagatang ti Repolyo yo, Fidel. Huwan manang Camila. Nagatang amin. Ay, pagyamanan tayo ti Apo. Ay, huwan nga rod manang. Noinla ako mi dayjay ti trading center. Awana na. Amangan numanulang ti bayad na dayjay. Saan pa'y kit di asigurado ano gatangan da, nang runa kat oversize matan. Mayat kit di tikas di nga inarami Joe. Huwan manang. Uray kas kasanaw, kat naksayan ti lugi mi. Sugal at talaga ti aggarden.
Huwag nga ron, manang. Naimbag kumamat kadagiti kalugaran tayo, no saan akong kumpurmi ti lawlawatan da. Nimiro ka numat ti maysa. May samat da nga agpakalaeng, nonsense mat nga ron ti ibagbagana. Anya ngay manan ti imulayo, Fidel. Patatas man mat. Nauma kayo ni Tiripolyo. Anya? Ay kita nyo Taamangan no. Sumanao ka man ako nakon. Wala. Kanudad dumakit da kayo mutla a farmers ti saan nga agpampanunot. Iso maluglugi kayo. Anyat ko nam? Ulitin man? Da kayo mutla ang ti makagabaw. No apay a maluglugi kayo. Awan ammom. Amo miro. Naawan na sayat nga ibagam. Wan naawan maitulong mo. Aguli magkaditan. Sana siyak ti pagpungpung tutang. Tama nga nun niya ti marami ko ken ka. Ibagbagak laang matipod no. Di ka man nagpakalaeng. Di mo kontrahan ter aramidin may. Tawan mo't ammom iti gastos may. Agpapada tayo la kayat na tagbyag. Timbangsit day ja Fidel nanang. Ay nawaw, pagkunaamot, Wana, tanaturad ka no matin asumungsungbat. amangan mo't no adda na isawang mo adi na nagustuhan. Real talk laang matin bagak nanang. Apay ngamin asuman na ukaya. Ibagbagak laang tipod no kadakwada. Ay na, pangaasim man miro. Ni nanang mat. Di mo ipadlaw nga awan amom iti kakasta abanag Siya, awan ang muna. Kitno amok tagdiskarte nanang. Amom tagdiskarte. Ngam nagsasaw ka. Pointless dagiti rumrumor itingiwat mo. Kita amangan nuday tanto a kinangiwat mo ti pakaisag makam. Lalaki ka pa'y mengaraw. Mabalin sa amatan ang maapit na patatas yo, Fidel. Anya kung maitakin ka. Kitaan nyo tama nga no isursuro yung manen. Pangasim man. Di mo dadahilan timod ko. Tunggal at da makitam kat masapol mo tadilawam. Respeto mo ti desisyon may. Ngamen da kami ti makaamaw na niya ti pagsayatan may. Wala, ngam... Anay ko, apay kagkabil ka ngay. Makapasuron ka man. Tunggal at da makitam. Nagadungay pagbagam. Nakangiwat ka lalaki. Kaslawan panunot mo iti kasta pa nagsasaom. Naan ano tabibig mo si Camiro? Dinanog day ya Fidel narang. Daytan ti bagbagakan ka. Naimaglangan tanakapagtipala kitay. Ay nawaw. Nung saan nakapagtipali tay, awanan na. Amang ano napuruan day ya Fidel. Ti kunam kit day. Mabuteng kamutlaan kan kwa na. Agin lalaing kanto mga min ngagsasaw. Nay, saan Ammo manak ko. Masapul ngamin nga agbalin tayo ananad. Saan ka di apagsayatan damot lang tikas diya ngayon bagak nanang? Kano pa'y apagsayaatan ti ibo nga tikas di apa nagsasaom At damot panunot dagiti kalugaran tayo. Amuda ter aramiden da. Siyak man nga roden, TNT parikot. Naglawag mo't asika. Ay namiro agbalbaliw kan. Agbalbaliw ka taamangan no inton sumaruno. Kat saan laaday tabibig mo ti agdara. Ay, nawaw! Masapul anaan na tayo iti amin nga oras. Di tay kumaagin lalaing. Di tay kumaagbalin ang managing bubukod. Adalata ko marespeto tayo iti desisyon ti maysa ken maysa. Iti kasta, akikinnaawatan kayo nga agkakalugaran. Kat di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.